Dobar dan ljudi, dobrodošli u današnji video. O čemu danas pričamo? Danas pričamo o tome kako veliki broj subscribera nije jednak kvalitet sadržaja. Ok, idemo u video. Nadam se da vam se svidio ovaj intro, stvarno smo se potrudili ja i brat oko toga, međutim sada je vrijeme da prijeđemo na glavnu stvar, odnosno na naslov ovoga videa. Uglavnom, o čemu se radi? Radi se o tome da postoji tako puno kanala na balkanskoj YouTube sceni koji imaju jako puno subscribera, međutim sadržaj im je jako loš. Znači u ovome videu neću nikoga prozivati, međutim mislim da će se ti kanali sami pronaći. Većinu balkanske YouTube publike čine djeca maksimalno uzrast do 13 godina. Naravno ne govorim da su svi uzrast od 13 godina, ali 85% publike jeste. Logično je da će publici od 13 godina biti zanimljivi neki klipovi koji nije uloženo baš toliko truda. Međutim, šta je sa nama vlogerima? Likovima koji ulože preko 6 sati u jedan video. Mi smo ljudi koji potroše preko pola dana na snimanje jednog videa i preko 4 sata netovanje istog. I šta dobijemo za uzvrat? Piševih 1000 pregleda. Na balkanskoj YouTube sceni postoji tako dosta kanala koji imaju jako kvalitetan sadržaj kao što su Luka 5253, Krunček, Marko V i mnogi drugi. Međutim, njihovu slavu uzimaju kanali od preko 200.000 subscribera koji za svoj video potroše oko sat vremena da snime i isto toliko da ga edituju. I gdje onda možemo naći pravednost u tome? Stvarno bih volio da kvalitetni kanal na YouTube uspiju, međutim da li je to moguće pored sve slave koju su uzeli ovi kanali koji nemaju kvalitetan sadržaj, koji se nimalo ne trude oko videa, nego ono, joj, brate, večeras moram snimiti video, oj, shit, fuck, ajde da smislim neku glupu ideju, za sat vremena da uradim, da editujem i to izlazi večeras. Ne, brate, to je ono, fakat glupo i stvarno bih volio da se svi kanali na YouTube trude oko svog sadržaja, da nekako ispoljavaju svoju ljubav prema sadržaju. Primjer, sa Lukom sam pričao o tome i lik fakat voli raditi ono što radi. Nisu mu bitne pare, nije mu bitna podrška, nije mu bitno ništa. Samo voli snimat videe, voli izbacivat videe i stvarno to je ono što ga pokreće jer lik ono fakat ima prejake videe. I ako ga niste pogledali, link u deskripciji ispod videa, molim vas pogledajte jer fakat lik zaslužuje više ono. I za kraj bih vam htio pokazati jednu izreku koju je rekao Casey Neistat i ona glasi ovako. Nadam se da će se balkanska YouTube publika okrenuti kvalitetu, a ne kvantitetu, jer na kraju je bitno kakva je priča, kakav je sadržaj i kakva je kvaliteta videa. A nije bitno koliko puta u sedmici izbacuješ video. Ako izbacuješ 7 puta u sedmici, a video je čisto sranje, onda je bolje da se ugasiš. Znači ovim videom nisam nikoga prozivao kao što sam već rekao na početku, već sam samo htio reći nekoliko stvari o tome kako je sadašnje stanje na YouTube-u, odnosno na balkanskoj YouTube sceni i stvarno se izvinjavam ako se iko pronašao uvrijeđenim jer ono fakat nisam htio nikoga da uvrijedim, ali eto šta ćete, to je vaš problem, nije moj. Tako da hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da nisam bio previše salty ovdje i nadam se da ćete se subscribe-at možda, ako niste već kliknite subscribe button dole i uključite notifikacije jer sam vidio da jako malo pregleda imam. To je bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali, nadam se da ste naučili nešto, ako jeste ostavite like, share, comment i subscribe i mi se vidimo sljedećeg puta, do tada ne zaboravite da budete fini prema drugim ljudima i da budete skromni. Ok, vidimo se, čao!